no kuvuga ngo nta gufatana mu bugabo nta gufatana mu ijosi ndetse aba basore rero bafashe umwanya uhagije kugira ngo bakore imyitozo. Abana bafite chest, bafite tuza, bafite akaboko bagiye kwesurana. Murakina raundi 3, raundi ifite iminota 5, no kuvuga ngo ubwo ni iminota 15. Wemere gusaba tamoro inshuro zonyine zingahe 3. Tamoro imwe mu mukino, mwemere kuruka umunota umwe, byose hamwe n'iminota igeze kuri ngahe kuri 20. No kuvuga ngo nta gufatana mu bugabo nta gufatana mu ijosi ndetse nta no gufatana mu maso. Amanota ari mu bwoko butatu. Hari inota rimwe usoye umuntu ikibuga, amanota 2 yagwishije ikibuno, amanota 3 wamugushije hasi akagurisha ikibuno n'iki n'umugongo. Daniel wari babanje gushika hanze mbere yiwe. Ago babyemeye man. Wakaragiye hanze man. Akaguru kaya hanze. Yamutera gutya.
hasigaye umunota umwe Tamara kunywa amazi. Ntago mwisifurira ngiye ndi hano kugira ngo mbarebe. Ntago mwisifurira. Muri uko munota umwe. Amanota nangahe man? 12 kurangahe? Aha, Daniel akaba asoje afite amanota 6, Steven afite amanota 12. Game is a battle. Inota rimwe ariko gitsinda umuntu ntukajye mu pushing. Turakina ntago ari ukugenda pushingana. Sibyo? Kira janze ikibuga. Nakukubisa amenyo umunani. Umwasaye. Yabaye? Gakeya ariko. Nako twakomeza. Okay nawe.
Imbere abana bagatera imbere. akaguru kawe kare kari hanze. Yabaye yose. Raundi ya mugiye gukina raundi ya nyuma. Ntabwo tsinda abana.
Cyari kumuni. Kumwishanya. Gutya muterura gute? Abanyarwandakazi nanone turi kumwe no bita Daniel hamwe na harigizwe yitwa nde bro yitwa Kwizera Steven. Uyu munsi bagize gutya baresurana barakupitana byatari baraterura n'abatimbara hasi man ubonaga ari abahungu bafite imbaraga kabisa bari muri match ubona bafite imyuka. Reka dutangire ku ruhande rw'ibumoso turi kumwe na Daniel. Ese uyu munsi match yari imeze sha match y'uyu munsi yari ikomeye cyane kandi byanashimishije cyane kuba twageze mu murenge akarere ka Musanze tugatoza abantu umukino wa wrestling bakageraho bakanadutsinda. Ni ibintu byiza cyane kandi tugomba kwishimira. Umukino ntago ari umukino mubi, ntago ari umukino wo kwangirizanya, ni umukino w'urukundo ndetse n'ubumwe wo guhuza ate n'abantu bose bumva ko bashoboye kuba bawukina, ntago tubabujije. Nishimire rero umusore kwawe hariya twakinnye mu rukundo ndetse no bumwe ageraho kunsinda ari nge wanamutoje ni mu bantu bamutoje. Byarishimye cyane. Daniel, ubona uyu mukino ari umukino utanga icyizere cyo ko wahindura ubuzima bw'abantu? Uyu mukino wahindura byinshi cyane kuri nge kugira kaba nagira ku rwego abantu benshi badakeka, kuko uyu mukino nyine ubu hanze ndetse wanahozeho ku bwami bwacu kuri gakondo yacu yahozeho. Niyo mpamvu nyine shishikariza abantu bose bumva ko babishaka ko babishyiramo umuhate, kandi nshimiye abantu bose bari bahari, abantu bose bakunze umukino bawurebye, ndabashimiye cyane, murakoze. Daniel, urakoze. Nanone ku ruhande rw'iburyo ndi kumwe n'uwo bita Steven. Mbere na mbere manje kuguha congratulation, witwaye neza mu mukino. Steven, ni inshuro ya kangahe ukinnye uno mukino? Okay, ni inshuro ya mbere kabisa. Amarushanwa yari ameze ute? Amarushanwa yarakomeye ariko nyine ndashima Imana kuko nabashe kwitwaramo neza kandi twakompise neza kabisa, turi kubishimira Imana. Ukimara kubona ko ugiye gukina n'umusore waturutse Rusizi wiyumvisha ute? Numvaga nyine ko ari ibintu bikaze ari byadanje ku buryo natekereje naho nyine numvaga nta kintu ndi bukore, ariko nyine nabigezemo mbona nta birenze. Ni ibintu byiza kabisa, byahise bimutiva kumva ko ari ibintu ngomba kwisangamo igihe cyose nkabishiramo imbaraga kabisa. Steven, ubona uyu mukino ari umukino waguhindurira ubuzima? Uyu mukino ndabona ari umukino wampindurira ubuzima bitewe n'uko nyine umukino bigaragara nk'uko abafana bibahari ari umukino waza ugakundwa n'abantu kabisa, kandi hari abafana n'abakinnyi ibintu birakunda kabisa. Nanone reka nsoze mbashimira Steven ndetse na Daniel. N'ubutaha muzaze, n'ubutaha tuzabe turi kumwe ku mukino uzaba umeze nk'uyu nguyu. Ndabashimiye. Murakoze cyane.